chini khor nai tong nai jodo takte buhuk song norok je chini khorang Facebook page on bangpli nai tong mane bo kathang awai bong khumulung thik phore somni biskango sing basalai jak jeng dini oro phai sopai mani ke nor joto no saimano balai ke kaisa mo jono narak jangnai kini sal ni mano sal korok ma jorani chini emang abo muk thang mani bo thang dong kini jeng dai bo srai srai ke sanani thangkang kangke khumulungo Tripura Sarok ni bagai kosol srai Tripura Sarok ni bagai kaisa press club jeng sanmung samani agini sikino abo niya horo hase habang ni bhakti approve man khalseng thik oro forest chongni ni salka hatiwo khumulung press club abo khumulung bumung phano khumulung amsayo samung kangnai rong ni bagai simiya khumulung amsai ni phatarbo hase gnangai je kokthum berego samung khainai rok sini Tripura Sarok o press club ni andaro samung khlainai o press club ni andaro tongnai jeng dini oro phai sopai mane dini phumni simino jeng ongkhlaijak nokni khatong khajani bisingtui jeng Builadi Porjora o Agotla Press Club o Agotla Press Club Tripura Journalist Union Tripura Electronic Media Society tei obo haikena Tripura Photo Journalist Union bai abo haike mili lai jeng join ligaisa press meet khaika aboni yagulo jeng palke thangai CM ni quarter thangai haseni khachuksa CM Biplop Kumar Debno jeng komya pharka risaya pharka tei misti rok chalaikha jeng obo haikena tabuk thigao sari sana jorao bo Khumulung Press Club ni joto jamarok joto adong rok tei chini Tripura Indigenous People Press Association ti bamo thani bangma tarong haksal gana dalbida lamchani phai sopai jagoro sai chotur jona jingo jorao tabuk khatung khajani bisingti kaisa tongthok mani chini salkolok ma jorani emang subungjano thangtong mani bagri oro jeng budgetok sogui jeng kaisa khatung mani yaphallainai teibo khatung mani kok hingga jingo jorao tabuk chini o kok toma kahamnok thanawai haseni Tripura Saham Krai Mantri Hai tongo bo tabuk thik 2-3 minute phai sopainai bini mangli banor nugi mannai khatung jangnai obono jeng kaisa dai kaisa salnai saltam sekango jeng koktoma angkhor kaje khumulung amchaino khobui o jaga bo town committee no approve khaika ba town committee no haseni hastepa governor sign khaika abo kaisa koktoma kaham te tabuk haino hai a koktoma borok khnawi khatung baya sini sekangno haino hai khumulungo Tripura Sarok bagai press club je approve khaimani hase hapang thai Tripura government o belaki khatung jaknai o press club ni bisingti chini Tripura Sarok chini Tripura Sa kokthum berego samung khainai rok chini Tripura Sa channel lo kokbrok channel lo kokbrok online je news portal lo tibu development gan ni jeng khatungo awan bagai montri phai tongo montri phai jeng bono misi rok sar lainai baji rok sar lainai amang pe bono nugi mannai chini khorang ni Facebook page ni bisingti kono nya to khaijak residen bus kang tong haga bono kok sanan bagai dingi tino club ni presiden ong sumo jabo ma bo thai sangi dini tangi oro obo haike betul lai jak tamo plane bo sai ini sal sini bagai belai tongkongani sal sendini sini haset kedek sal romanya iseng bisi belum romanya iseng je demand khaijak sini khumulung press club ni bagai seng sekango seng sini hastini mantri okra CM Biplop Deb Kumar Deb be seng thani malaikha sini bolong mantri hastini honorable Mewat War Zomri be seng thani malaikha ke tini declaration out khaijaka ke buskang salau sangwanso sini hasteni Tripura Sarok ni bagai especially belajo kaham samung sengtanai manai bising bia lago klaijak kuna rago boron khorang tisemia tabo khorang tisai manai ge khorang tisai angke sengabono hasteni thani sengona administrative logo sengthani punungnai angke sengkha khayo sini inauguration bahin buskang salong nai seng jotoni 100 jonang bainai hambai মিডিয়াও কাম খাই দङ চিনি বাগে খুব একটা দিন কাম মানে স্টেট গভর্নমেন্ট চিনি যে চিনি অনেক দিনই দাবি খুমুলুং প্রেস ক্লাব अब मिया एक्चुअली मिया हर स्टेट गभर्नमेंट स्वीकृति रेखा আমরা বাগিনো जों তিনি যে প্রেস ক্লাব আগরতলা প্রেস ক্লাব প্লাস চিনি হাস্তিনি মানগোনাं সিএম মনো চিনি হামবাই জানখা তাবুক সুমারো খুমুলুং প্রথম লাইজাক চিনি প্রেস ক্লাব গানাও tabuk tekicha pore chini oro chini haseni tribal welfare minister phai tongo bono chung nasinglai tongo kai ang sana musung je state government ang hambai rina musungo mo chini je tipamathani ko assistant secretary hisabe bas hambai oso alta multi complex algo
Masih besok kah? Baik begitu kah? Sudah no. Oh itu tengah. Iya betul betul itu. Lagi. Yang tadi. Yang di. Beda mana sar? Oh, tas pokoknya udah kok setting. Apa kita pokoknya? Ya, gue nasi deh. Aing nat. Kita soal dosis. Por bigari mo ko na tissue paper na ito. Tisu. Tuh. Sok pega. Obono sini hasin jodo tiprasa media rok sai man namu songo. Bobo haike neng okok to maknawi khatung mani man khase alaida khumulung to tiprasa rok ni rajdhani nei mano. O rajdhani bo kaise khumulung press club jodo tiprasa rok bagai government approve khaika. Busani jara bo norok ni government ni bo khitei bobo haike subasur rok namu sungai neng bobo haike neng kok namu sungai bin sai knare. Bele hambai ini sari jorago. 1 घन्टा सिगां आं खबर माखा दिनै बरंबा रनजित बो आना साहका जे दिनै चिफ मिनिस्टार सीएम मोto इनचार्ज बो मीडिया नि बाहायनो आईसीटी नि बो मिनिस्टार बो एप्रुव खायका तै तिनि चिं जोंरो खुमलुंगो कासे प्रेस क्लब अंसिनाय अबनो तै जों खबर माखा पुलियानो हामबायरागो दिनै मुख्यमंत्री नो बरंबा बिप्लब कुमार देव नो बनि साख्रमा बाय बो तिनि एप्रुव खायका जे खुमलुंग बाहायनो कायसा प्रेस क्लब अंथुम तांके जों साइमनो दिनै इमां दिनै वानसौमोन जों खुमलुंग नो तै गटर खेति सानाय खुमलुंग जों कैपिटल खायनाय जों वानसौ दंगो दिनै दिप्रालेन्डनि कैपिटल आबागै आं बन बेलाय हामबाय मारागो तै इदाने जों खोना गाहायनो हाय जे दिनै establishment of town committee a bill busing pass like chini governor assigned like abang borong belai hambai tabuk sing chini khumulung no sing tur agognai age bu saka sing puila khumulung sing declare khainai oro town committee or township ni bagai sing khumulung puila sing khlaigarnai boni bagai somoyo township thang khai boni infrastructure boni development or nango tini press nango tini kaisa hospital kotor nango tini petrol pump nango kongma turuk supermarket motor stand obai ngi thangsinai abagai जों obana wansago जों turuk tini khumulung no जों taibo develop khlainai obana wansog mane tini wansog mane ei tini जों blai khobor kam khanaka tini khumulung daw kaisa press club ora ungsinai tini outlaw tong press club kongma tini udaipur amarpur press club tongo omai khaino kaisa tini khumulung bahaino press club kaisa gothon ungsinai abangai ang belai khe state government hambai marogo जों साइमानो चिनि media
is one pillar of the democracy go bo kaise pillar sini tibrasana bisingo जों गोबां मानसिनि प्रेस दङ प्रिन्ट media दङ फेबा जों सा आगाव गयाखौ जों द प्रेस क्लाब कासे मा खांखाय और बर कासे अफिस जोंनाय आंखाखौ कासे इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभलप होनाय बे तुरक जोंनि media जों आगाव फैनाय तमाके जों media क्रिहिंखाय जों दिनै जे ग्रीवेन्सेस जों सामाया दिनै आवाज जों हमाया जों सु कक बाय सामा बिनि चलया दिनै प्रिन्ट media बो दंनो नांगौ आबाङै अ कासे हिस्ट्री अ कासे बलाइखे तंथमानि साल और जों खोनागासिनो प्रेस गोबां मानसिनि प्रेस बन्दर दङ जेबर रिलेटेड विथ द प्रेस बोथ ककबरक एन्ड बेंगली एन्ड अदर लैंग्वेजेस और गोबां प्रेस दङ आं खोनागा गोबां प्रेस दाबो media दङ बर' भाइनि बलाइ खुसि बे तंथकजाक दिनै और बाजिराव सगलायखा जों मिस्ट्राव चालायखा अब दिनै जत्तनि खबर गाहाम दिनै सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासाते दिनै वानसा जत्त जनगणनि बागैनो दिनै बलाइ गाहाम जों और खुमलुं प्रेस क्लाब कासे माखा बरक तर तंनाय बरक और तंगै बरक रिपोर्ट कालेक्ट खायनाय बरक गोबां मा निउज कभार खायनाय आबाङै जों हिस्ट्री दिनै একটা माने वानसने दिन अबगासिनो लाइभ मां थांसिनाय सरकारनि सिमाव दंनाय अबनसे सिगां गोबां मा हाबां और जागाव हाबां खालाय थांखा बरकनि आमाल बायसेपना वानसक जाग्लिया बा सानपानो मरदनानि बागै वानसकैनायनि लिया साइटगिना हायो किन्तु दाबकनियाव हाबां आसुजाबति खालाय रेखा मिडिया रनि बागै बाता जे जागाव 1000 टाका 10000 टाका खायका दाबक मिडिया रनि बागै क्वार्टर सिनामै दङ बे आगरतला प्रेस क्लाब नि परेनो खुमुलुं प्रेस क्लाब गभर्नमेंट एप्रुव तै आलादा डिस्ट्रिक्ट तंथानाबो गभर्नमेंट एप्रुव या दाबक त्रिपुराबो गभर्नमेंट एप्रुव आगरतला प्रेस क्लाब बै खुमुलुं प्रेस क्लाब सिमिनो बे बाहाय वानसक आगिनि सरकारखौ खताङै खलायलिया ना दाबक कि अ सरकार सिमिताङै खलायना ना निन बाहाय वानसक अबनो जों वानसक ताइ जेतिनि बीजेपी आइपि द गभर्नमेंट 2018 नि परेगो जों सरकार गठन खामिनि परेगो जों भेरी ओपन भेरी ब्रड माइंडेड जों डेमोक्रेसी अमनो होनो जों गाबो सुनुखा जों थानाय बामफ्राम सरकाराव गत 25 बोसोराव जों गाबो कक सारा गया मतिनि तंकेसेप ताकेसेप जों फ्री माइंड के जों कक सामाया अब जों नुगै दं अब जों वास्तव जों थानाय 25 बोसोराव जों बरक गोबां मतिनि media हन्दि दिनै एमप्लॉय हन्दि दिनै देखनो अर्गेनाइजेशन गोबां अर्गेनाइजेशन बरक माने ओपनली बरक कक सामाया बरक क्रिकर खमा दङ बरक साप्रेस डिप्रेस बरन खाइ दङ अबनो एकटा दिनै जों हारमों जे दिनै आइपिपि बीजेपी सरकार फाइमिनि परेगो 2018 नि परेगो so open to everybody can express their own opinion everybody can express they can movement so this is the democracy real democracy we are establishing बरमाक जों साइमोनाव जेतिन तिब्रा राज्यको अबरो जत्ताव जों दिनै गभर्नमेन्ट फाइयो जों फ्रीडम रडखा जों मगलबो नुगै दङ तिन चिकन गोबां मा ग्रुप बरक दाबक एक्सप्रेस खाइ दङ तिनता media very important in one of the pillar of the constitution so tamu khatin tokhon press phai hanglai press is always neutral I believe that kind of ethic of the press media are all neutral they'll work for everybody bro chini je hujak tongnai mon bro saitoi phego je bro nukjaya sijagya de bro voice raise claimia suppress tongnai no bro toi phego amne kati media ni ekta quality ba media ni ekta ethic baba ang khakao tungoro khumlungo जों media माखा जों प्रेस क्लाब माखा और गोबां माथि निउज जों फायनाय गोबां माथि हई दंदनाय थिन खक दंदनाय गोबां दङ दिनै जों कक सारा गया जों दिनै भइस रेस खेलाया गोबां माथि मा थाइ दङ दिनै सक थाइ दङ बराव अबश्य तर प्रेस कभार खायनाय आं माने बिहास खालायो जों तर बिहास प्रेस का निउट्रेल बडी बट नेने जतन जों साइमानो प्रेस नि दंजां जों साइमानो बडबागे आं खाकाव दिनै निचिंखलाय और दिनै प्रेस बन्दर फायनाय बरक प्रेस कलाय खायनाय तैबो आं हमनो कयनाय जे दिनै सराउन्डिं दिनै अरनि जे लागा बासिनो आं सानाय बिकज जों और गोबां बरक दङ जों जतन बरनो जों प्रेस जों फ्रीडम मारनाय जों बरनो सिक्युरिटी मारनाय बिकज आन्टिल अनलेस और सिक्युरिटी क्रिंखाय और जे फ्रीडम क्रिंखाय बरबो सामतांनाय नाय मन आं एपिल दंनाय रिक्वेस्ट दंनाय दिनै और लागानि बासाबासि दंना लेट वर्क फ्रीली एन्ड बरक जों फ्रीडम मारनाय ते बरक कॉपरेट माखायनाय आबनि लगे आन्टिल अनलेस जों और जे पीस एस्टाब्लिश खामि हांखाय और सामदां थैनाय बरम आं कयनाय जाते इलाकाव पीस एस्टाब्लिशिंग थों पीस मेंटेनिंग थों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग थों आबनि लगे तेके सुमुं दंनाय निने एपिलनि लगे नों तो खरकसा तिप्रासा हामग्राय मन्त्रि प्रेस क्लाब नि जतो मेम्बर तो तिप्रासा रं मानो दंनाय हासिनि सीएम आ हजारति सुजुग खायरगाव जगाव एप्रुव खायरा गभर्नमेंट खरकसा तिप्रासा हामग्राय मन्त्रि इंगै नों ओ निने तिप्रासा मीडियाव सामुं खायनाय रंनि बागै बबाहाय सुजुग डिपार्टमेंट बेले काम प्रश्न
Ani department hoite and tribal welfare department, forest department, they ko ma chikon chikon ani obo tong yawo tongo department tongo. Ang chesta khlaide bo source bai, bo scheme bai ba jekono eta source nagai ang obosyo chesta khlaine boron baki help khani mano. Sing sai mano ani tribal welfare department no kabang ma tukta scheme ro tongo. Te obo hairo direct press ro tung mai phanang manang kintu ang chesta khlaine jata in which way I can help them. Barang try khlaine. As a welfare minister, I always welcome. Jekono grievances tong hakana sadi, jekono problem kana sadi, ang jaman sa bono ang help haida. Sarno bo kisa o talono Khumulung Press Club inauguration na thang tongos kut haseni CM khai inaugurate khainai sar tongnani kok ge bahai okok tomana khnawi bahai ma chang hanang tini. Belakena hambai tini belake tangthokni salani wansuknai karon obahai salna nang jang naisingmang pray onek bosor angka pray 71 year tino Tripura hastewo Rastro bai gono nopai mani na jang nugui tongo jang Tripura sarok bibinno digeno jang diprai bungjak abtini sarbo sawi nangka angkai odora okok sanamu songo obahai salno khatung khadone bisingti naisingui tongmani o salno manka ebong jang bodol khlaioi joto chini Tripura sa tai chini kok awai khaine ro obona jagnai ro jang arbe khaine bagi koboknai tai jang jaman sak chini politically ba personally hai ke ba administratively jeng jaman sak help khaine bagi ba jang wansuknai tai obahai salno jang muitu tonani bagai chini memorial stone dok khlaioi tai je nangmani oborok khaine bagi ba ang ব্যক্তিগত bhabe chini government no as well as chini je naiki rokno sanai tai jot media friends rokno okok na sanai obo kaisa sinthani golden sujok khana mana chini awai mongna tebo gobang kukhai tai kereng jagawa nangsok majority awai khai mana bagai balakina tamgo tini ne os halna sango bahagai manmani Onimes. Okay, side. Foto lag de foto. Foto cut pe. Really, I appreciate to our government, especially our Chief Minister, Honorable Chief Minister Biplab Kumar Deb, for his initiative, for his courageous. That today, just before 1 hour, I came to know that our Chief Minister have approved to open the press club in Khumulung, which is our headquarters of district council. And I was informed by the Ranjit Debarma, who is taking initiative for this matter. And I really wonder that for the last many years we are suppressed, we are depressed because we cannot express our opinion, we cannot express our thinking. So now today is a great opportunity. Then in Khumulung, the headquarters of ADC, we have got the press club. We'll be going to inaugurate very shortly. And as you know, in every democratic country like India, we need a press. It's very important pillars on the fourth pillar of the constitution, as you know. Therefore, press media is very important agent for the country, for the state, because through press, people will learn many things. And you know, in Tripura, especially our people, the indigenous Tripura people are lagging of this press media. Slowly it's coming up. Our young generation is coming up to establish, to perform through press media. We have a lot of small channel. We have Chinikurang, we have Khumpu, we have various social media. We have come up, but they'll get the opportunity to express their opinion. Therefore, today's historical day for us. For the long years, we're waiting to get this kind of opportunity. And now, as you know, the new government, our BJP IPP government, as soon as we came to the power,
in 2018, we try to perform that especially our people, indigenous people in Tripura, have no scope to perform, to express their opinion. Therefore, there are slowly we are coming up that now through media, through social media, through TV, through print media, we can express our opinion. Therefore, this is the scope that today we got. Therefore, really I thank our government for giving me these opportunities. And today will be the historical day for us. And now we can publish, we can press to all over India. Now they'll get a scoop here. Many media friends will come and get together here, and they'll get a office here. There are infrastructure is going on, and slowly our government also try to establish not only in Khumulung, in various part of the state, because media is very important nowadays. But media is one kind of our pillar, and through media, our hidden agenda, our hidden grievances, lot of Tripura people do not know. Our culture, custom, languages are not properly focused in the country. And you know, our Tripura people have very rich in culture, very rich in language, very rich in costume, but we are not getting opportunity to publish the outside. You know, this year even we have in 26th January, Republic Day, we have our people that perform in Delhi. We got second position. Last year we got first position. And we have a lot of this kind of hidden talent we have got. We have a lot of sport personalities. We have got Sumdev, we have got Surobi, we have got. Even earlier age we have got S.D. Burman, R.D. Burman. There are a lot of hidden talent who are born and brought up in Tripura. But these things are not exposed outside. So now slowly, through media, through print media, through TV and all, now people will come to know. You know, Tripura is a very rich culture, rich tradition. Everybody know that in the world we are the second largest kingdom in the world. So all these things will focus slowly. So really I appreciate, and today is a very memorable day for us, for all people of the, not only indigenous people, for tribal and non-tribal will enjoy this kind of channel and this kind of press. So everybody will get facilities. But my last humble submission is we need to establish peace, we have to maintain law and order, so that the press people also can work freely with an open mind. They can express. Therefore, our government always try to our best to maintain peace and tranquility and to establish the real democracy in the state. Thank you. Không lọc cái chuyện thì có lọc he. Kung kasi nakakachat to. Doros kaya.